النبي صلى الله عليه وسلم من نومه فزعا فقال: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعيه السبابة والإبهام. ثم قالت: يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. قال: نعم إذا كثر الخبث. لو سن زينب بنت جحش أسوى سن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: نعم إذا كثر الخبث. لو سن زينب بنت جحش أسوى سن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن أغل يا هم قتلوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نقب تئسي عليها قدوغا نيا سرد كيكبلا لرسول الله. نمن يهود رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. عجب، ميت يا رسول الله، ميت أول جمة يا رسول الله. ويل للعرب من شر قد اقترب. كمن سنة لون يهم العرب سبب مسؤولنا لمة من أمر كميئا معصية. كمن سنة أن إن العرب لبين إن مكن عرب أبابيلكم نتنا لمتنا إن معصية. قل المعصية يا رسول الله. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا. نأكبنا لوس رسول الله إن لون سن يأجوج ومأجوج نبي أن هين لون لبس اللون نأكبنا لون سن يأجوج ومأجوج. إن يأجوج ومأجوج ما بيبنجلس الله سبحانه وتعالى قم واسلهه لزمن علامة المسوق من أدلى قيامة إن هنم ليل معصية سجف الله سبحانه وتعالى. أفبيل سلا إني قم وانا ترتنت تؤبير أن كريا والأبآب سما نسيا. ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعيه السبابة والإبهام. ثم قالت: إن أغس زينب نعجيب زينب يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ ميت لوس زينب يا رسول الله ما لبيك تسن أمو إن دسس ما قيبنا المسان كيتا يولد أما الإبادة ما لبلم إن معصية أتوقن إن كتان مصيبة ويرؤ المجد مصيبة ليها دنيا بنبق برسلبا سن معصية. لو سن بغند عالي لا ينزل بلاء إلا بمعصية ولا يرفع بلاء إلا بتوبة. ويرؤ معصية مبنأ مبدأ بقى وغمي بنبق برسلبا سن معصية. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. ويرؤ المصيبة مجته بنبق برسلبا كغهنا النيو. لوسن الله سبحانه وتعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. تمندأنا لوسن الله سبحانه وتعالى إن كميئا إن لنو إن تنامي إن كتان فرسببا سنهنا سن ما نسي. نبيت أن كتا سن رسول صلى الله عليه وسلم إن كتان فرسببا سن سكت فرسببا سن وير أن أولا مبنأ فرسببا سن قطم فرسببا سن كتان مصيبة فرسببا سن هنا سن ما نسي معصيتني. نسبت سن رسول صلى الله عليه وسلم رواية سن إمام بيهقي في السنن والحاكم في المستدرك من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر المهاجرين خصال 5 إن ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشت فيهم الأسقام والأمراض التي لم تكن في أسلافهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم
السماء ولولا البهائم لم يمطروا ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا فأخذ بعض ما في أيديهم وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لوس الرسول صلى الله عليه وسلم يا كم مهاجرين يا كم أمة كلوس رسول الله لما بركالا لندو انترك لنيا لندو makaruha in lima barakala apabila siya ini magpapahambok jumatuna siya pahambok ummah pa mga manusia a'udhu billahi an tudrikuhun magpatilibon kita lang sin Rasulullah sinabutan kita lang niya sin lima barakala ini sawab baita lando magahanggaw uno ya Rasulullah panagnaan lang sin Rasulullah lan tadhhar al-fahishatu fi qawmin qat حتى يعلنوا بها إلا فشت فيهم الأسقام والأمراض التي لم تكن في أسلافهم. أبابيل لمس رسول الله لماهلنا إن زنا سنبل لمس رسول الله مرضنا إن منمانس يا مبنتك سنزنا بكون كجمة بياهم bila saja manusia anu innaka hinang maksiat sintahun 5 baina bakas na siya nagtawad sa sumuisuy pa kayo musim jimatukan niya di maluman pa Allah maruisuy pa bakas na pulong niya nakapagzina sin masa-masa la ilaha illallah biasin in parakala pag maksiat pa Allah kababantukan suisuyan kau Nalawsin Rasul sallallahu alaihi wasallam hama manusia magbantog sindu sa nila. Hadith riwayat sin Imam Bukhari wa Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ummati mu'afan illa al-mujahidin. Kullu ummati mu'afan illa al-mujahidin. In kataan ummat kulawsin Rasulullah in sila kataan lampas mayroong problema nila melainkan al-mujahirin amo imanu siya bakas na siya tiyagunan sin Allah bakas na tiyagunan indusan niya ipagbansag niya pabalik in sila yato di sila malagpas lam tadhhar al-fahishatu fi qawmin qat hatta yu'linu biha sambil matarang ng zina pinasadyan pagkakitaan na tubiyaon ha mga Europe yato pagtugpakan ng tao may ingat magzina kano yaon la ilaha illallah sambil makaluman samputol sambil ha sementeryo pagsinahan na si manusia la ilaha illallah nalawsin Rasul sallallahu alaihi wasallam idha hatta yu'linu biha illa fashat fihim al-asqam wal-amrad apabila bihainina in jumatuha ummah bihainina in jumatuha mga manusia lawsin Rasul sallallahu alaihi wasallam kumanat na isa min mga kasakit-sakitan kumanat na in mga kasakit-sakitan hiparanasin Allah subhanahu wa ta'ala in mga sakit wayroon pa siya timatanda din ha mga nakaw na rin kanila in age kanu jimatu in age pangbukon parsaraban sinhinang si manusia kanu jimatu in kilamidya kataan sakit parsababan sin amwing zina in milikan pila tahun na nag-ubat sin amwing sakit ini $1 million sin amwing tiyak na pa kanila hasupaya sadya kaulian mga sakit ini sabi kaulian may tasiksa din Allah sa in Rasulullah daing pahaamo in hangi mo iban upat nga to century beitaan nasal kita yung sin amwing ubat beitaan kita la taqrabu zina ayaw ka musumuk pa zina la ilaha illallah pag-uros ya Rasulullah inhi ka rumaniya
ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. Apabila lungsin Rasulullah in mga manusia di nila nahipagtunay in zakat nila, mayroon na magtunay si zakat, lalo na ikot si manusia. Walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'u al-qatra min as-sama'. Pangbukon di na paulan sin Allah subhanahu wa ta'ala ilang mayroon na El Niño na sadya. Ang pagitain niyan may tanabahan nabiyahan, ayaw ko mga subo, aturay baran mo, aturay baran mo para sababan sindi pagtunay sin zakat, mahinang day sabab wayroon ulan lumagpagkato taniyo. Laulal bahaim lam yumtaru. Bang sadya hukon mga binatang, mga sila kahayop-hayupan amuin magkalarihan tubig, di nakita niyo paulanan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Walam yamna'u zakata amwalihim walam yanqusu al-mikyala wal mizan illa ukhidhu bis-sinin wa shiddati al-mu'nah wa jawri as-sultan. Iban apabila pagpanayam-nayaman nila ng timbangan, kaigit na sadya, wayroon na mukhlis, wayroon na nagmamabuka pa Allah halaw sintahu. In 2 kilo hinamon mga tu dagangan kau mga larapan na mataot pag kita tuwi aw mga bibutang sisipit-sipit. Paglamuron kayo muhira kang mga mangga pag kita inhalito nga ito nahalo. La ilaha illallah. Bang bihainin na yung jumatulaw sin Rasulullah, pagpanayam na yaman na intimbangan mayroon na pagmabukasin mga maglilito-lito. Illa ukhidhu bis-sinina wa shiddatil mu'na. Bangbukon parahan sila sin Allah, masa amuin gutom, kasigpitan. Wa shiddatil mu'na ibal mahunit din bukas. Mahal ka rin lana, mahal ka rin gasolin, mahal ka rin kadaan. May jimatin mga biya ini. Ayaw kung inyan lang umiyahan parinta ba? Bunarin parinta aun share ni hatusa sa atura na rin paran mo bangunin maksiyat hinang mo. Ayaw ko umatong magtuwi para kulang. Atura insalla simbaran mo. Atura insalla simbaran mo. Wa shiddatil mu'nah wa jawri sultan. Iban butangan na kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala nakuraan niya. Nakuraan niya. Ano pa ya Rasulullah? Walam yanqudu ahda Allah wa ahda rasulih illa sallata Allah alayhim aduwan fa akhadha ba'da ma fi aydihim. Apabila lawsin Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam balubahun nila na imparjanjian nila iban sin Allah, balubahun nila na imparjanjian nila iban Rasulullah, injumatu kanila lawsin Allah, papaglunggoon na mo kanila ikuntara nila, kuntara nila na magnakura kanila. Pagbasa-basahan siya sin kuntara niya, pagbasa-basahan na kita sin milikan, pagbasa-basahan na kita niyo sin lanang, pagbasa-basahan na kita niyo sin kataan. Sambil lawsin Rasulullah injumatu katu qas'atin mustabaha. Mabiya kita sin undang amuin butangan mo kakaon pag-arawan sin kataan manuk-manuk mau. Lawsin Rasul sallallahu alaihi wasallam ha hadith riwayat sin Imam Ahmad wa Abu Dawud min hadith Thawban radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yushiku an tada'a alaikum al-umam كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا يا رسول الله أو من قلة نحن يومئذ؟ قال لا أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل يوشك الله أن ينزع المهابة من قلوب عدوكم ويقذف في قلوبكم الوهن. قالوا يا رسول الله وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. قال حب الدنيا وكراهية الموت. Lawsin Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila magmaksiyat na sadyain manusia huling zaman injumatu kanila lawsin Rasulullah biya sila sa para di qas'ah. Nakita ko may undam butangan mo siya pa ang pamusyahin utang hawak pag-arawan siya si manok-manok mabiyahan injumatu kaduk tani
Pila tahun na kita niyog